Varaju se svi koji misle da je ljubomora znak ljubavi. Ostanite s nama jer uskoro ćete čuti zašto je to tako. U ženskim razgovorima često čujemo rečenicu namjerno ga želim učiniti ljubomornim da vidim koliko me voli. Majo, vi se bavite obiteljskim savjetovanjem, psiholog ste. Recite, ima li ljubomora veze s ljubavlju? Ljubomora svakako da ima veze sa ljubavlju, ona je njena popratna pojava, ajmo reći. Njena možda i sjenovita strana, jel? Ljubav je posesivna, kog volimo, želimo ga i zadržati i naravno da se javlja ljubomora ako nam naš izabranik bježi od nas. A je li ljubomora znak ljubavi? Je to isključivi dokaz da nas netko voli? Ne, to nikako i to bi bilo krivo na taj način povezivati i u tome vidjeti dokaz i tražiti takve dokaze. Znači, vi ste mišljenja da ljubomora nije ljubav? Popratna pojava. Drele, ti si ovako jedan osebujan mladić. Hvala. Imaš predivnu ženu. Uvijek si duhovit, dobre volje, svi te percipiraju kao veselu osobu. Imaš li i ti možda svoju mračnu stranu? Normalno. Nekoliko. Jedno od njih je da sam malo onak ljubomoran. No duše, ta moja ljubomora nije baš, ne vidi se onako, ja to više u sebi onako držim, pa se stišćem i bojim se da ne bi neko došao i ukrao mi jednog dana moju slatku ženicu, bez daljnjega. Pokušavam ja onda prema njoj biti malo otvoreniji, što bi rekli, pušta mi u van malo češće. Koliko je to često? Pa evo recimo može izaći bez problema, evo recimo nedeljom kad pojedemo, kad ručamo, bez problema ukoliko na vrijeme završi sa vešom, parketima, s kupaonicom i zavjesama, znači slobodno može jedno tako, do dnevnika ima jedno 10 minuta sigurno, može slobodno, bez problema ići, ja ju pustim da ide, doće. Bez problema. Da, nedeljom na 10 minuta. Da, ima posla, kad obavi posao, može ona i prije ako završi ranije. A inače drugim danima? Drugim danima ne može, ima puno posla ona. Mora jako puno raditi, mora mene masirati recimo ako mi nije dobro. Sve se vrti oko tebe? Ne, nije to točno. Nego? Ne, ima ona svoje vrijeme, mislim evo, ja jako se nekak trudim da ja njoj oslobodim vrijeme u kojem se ona može kulturno i kao osoba uzdizati i kvalitetno napredovati u životu. To je opet uz tebe. Ja pokušavam na nju kvalitetno utjecati u životu, ja puno s njom razgovaram. Čak sam joj nedavno dopustio da ispriča jedan vic na koji sam se skoro pa nasmijao. Onako, baš je, evo, stvarno se trudi se biti korektan. Ja mislim da je to u redu. Dobro, vratimo se na početak. Rekao si da si malo ljubomoran, odnosno da si ljubomoran i da to čuvaš u sebi. Kad si ljubomoran? U kojim situacijama se javi ljubomora? Pa ne znam, kad odemo negdje na nekakvu priredbu i onda neki majmun gleda moje ženi u ciceke, recimo, evo tak, to me hoće jako onako iznervirati. Dobro. I onda ja sad ne želim raditi neke scene da bi ja sad tu vikao, niti da bi njega išao napadati, nego onda ja to kažem mojoj ženi, ne. Daj, molim te lijepo, hoćeš se pristojno obući, hoćeš se zakopčati i tako, viš da svi gledaju. Aha, znači tvoja žena ne izlazi van s dekolteom? Ne baš puno. Uglavnom je zakopčana? Vrlo malo, uglavnom je dosta zakopčana, ja se trudim da ona što manje pokazuje svoje te atribute i onda je čisto mir, ne. I misliš da je tvoja žena odgovorna za to što neko drugi gleda u njezino poprsje? Da, pa normalno, ko drugi. Da, dobro, nije to baš tako ozbiljno, no u stvarnom hoću biti ponekad jako ljubomoran. Najčešće sam ljubomoran i nervozan sam kad neko dođe po moju ženu i onda odu plesati. Onda mi je to, onak, baš ne volim to, evo recimo, to mi je grozno. A ili to kažeš ili zadržiš za sebe? To zadrži za sebe, pa ne bi ja to rekao. Budući da ja ne plešem, onda je meni to malo i drago da neko odradi taj dio mog posla s tim vrtenjem po tim podovima, ali nije mi baš drago, onak da ja sad baš to s guštom gledam kako neko pleše s mojom babom, to baš ne veseli me jako. Majo, kaže se da je ljubomora kad je ona dozirana i kad je ima malo u nekim objektivnim situacijama poput ove, kao što je Drele rekao, da je ljubomoran kad neko gleda njegovu ženu na jedan drugačiji način.
Zanima me gdje je ta granica kad ljubomora postaje patologija? Što je normalno? Normalno je na neki način očekivati od partnera vjernost u našim monogamnim zajednicama i na neki način dajemo do znanja da nam je ta osoba važna ljubomorom. Ako je ta ljubomora toliko intenzivna da zapravo mi sumnjamo u sami sebe i u naše sposobnosti da zadržimo partnera, onda je to već nešto što može biti i ugrožavajuće za vezu, jer može biti naporno za drugog partnera. Je li to u redu što Drele skriva svoju ljubomoru? On je rekao da u društvu, koliko sam ja shvatila, ne priča, ali svojoj supruzi prizna da je ljubomoran. I to je dobro. Nije dobro potiskivati taj osjećaj, zato što se mogu razviti onda razni drugi poremećaji. Da, psihosomatski. Da, ja sam se zdeblio od ljubomore, potisnute ljubomore. Ti si nesretan i ti stalno jedeš. Ja stalno jedem, da. Ja zamišljam da žvačem onog papka koji je gledao moju ženu. Da, i zato nije dobro potiskivati, nego pričati o tome, ali na jedan konstruktivan način. Dakle, reći što me muči, ali onda i preuzeti odgovornost za to da nešto učinim po tom pitanju. Dakle, ne ipak vrtiti uvijek iste priče. Došli smo sad do te granice patologije. Evo, s nama je u studiju Lana. Vi ste forenzičarka. Ja sam psihijatar. Radim u psihijatrijskoj bolnici Vrapče, ali se evo bavim i forenzičkom psihijatrijom. Jeste li jedina osoba u Hrvatskoj koja se bavi ljubomorom? Pa evo, to je bio predmet moje doktorske disertacije. Svakako se i drugi forenzički psihijatri bave tim problemom kada proučavaju zločine iz ljubomore i druga takva kaznena djela. Ali evo, mislim, to je dosta zanimljivo područje. Mislim, možemo vidjeti da je kroz povijest i razvoj civilizacije ta ljubomora uvijek bila prisutna, pa tako je i Šekspir često pisao u svojim romanima i djelima upravo taj pojam gdje se vidi upravo kada je bila ona iracionalna i kada je bila neka, u biti, kao odgovor na neku provokaciju. Sad, gdje je zapravo... Što vas je ponukalo uopće da se time... Pa gledajte, mislim, upravo u literaturi je vrlo nejasna ta granica gdje je ona normalna, a gdje je ona patološka. Za ovu patološku postojali su različiti sinonimi, kao što je bračna, patološka, Otelov sindrom, alkoholna ljubomora i nije bilo čvrste klasifikacije gdje se može vidjeti gdje je ona normalna, a kada počinje ova patološka. Proučavajući zapravo 200 ekspertiza koje su sačinjene u našoj bolnici i zapravo uočavajući ko su zapravo ti počinitelji, kako je došlo do tih djela, kakav je nivo bio razina te ljubomore, da li je ona bila psihotična ili ne. Došli smo na neki način do pouzdanije klasifikacije kakva je to ljubomora. Znači, ona može biti normalna, što je zapravo uobičajeno ljudsko iskustvo, koje se temelji na osjećaju manje vrijednosti i poželjnosti za ljubavnog partnera, pa sve do zapravo jedne abnormalne ljubomore koja može biti u sklopu određenih poremećaja ličnosti, psihogenih, afektivnih nekih reakcija, kada osoba pod utjecajem alkohola, ali nema onu pravu dijagnozu neku. I naposljetku ova sumanuta patološka, kad zapravo ona postaje psihotična. To se može često vidjeti u sklopu pravih duševnih bolesti, kao što je šizofrenija ili paranoidna psihoza. Osoba je uvjerena da ju njezin partner vara do te mjere da zapravo cijelo funkcioniranje te osobe je svedeno na to da provjerava osobu, da sve zapravo radi na tome da dokaže zapravo da ga taj partner vara i što je zapravo onda ponekad i opasno. Evo, tako da sam proučila zapravo ta stanja kada je ta ljubomora bila opasna. Što ljudi najčešće rade kad su u patološkoj ljubomori, da to tako nazovemo? Pa dobro, mislim, ova patološka, to bi mogli reći da je ova psihotična ljubomora.
ovim mojim istraživanjem pokazalo se da je ipak manji broj ovih počinitelja sa psihotičnom ljubomorom. U većem dijelu su to bile osobe koje su imale dijagnosticiran poremećaj ličnosti. Znači, kod njih je bio prisutan veliki intenzitet te ljubomore, jedna konfliktna situacija ili se ta ljubomora dugo vremena akumulirala i onda je na neku provokaciju došlo do djela. Moguće da je zapravo bio jedan partner zatečen sa nekim drugim ili zapravo uslijedila neka svađa koja evo dugo vremena traje i počinitelji su često bili pod utjecajem alkohola. Znači, u najvećem broju slučajeva djela su bila takva da je počinitelj bio pod utjecajem alkohola. S kojim oružjem se najčešće? Pa najčešće sa hladnim oružjem. Sjekira, nož, znači najčešće ono što je čovjeku pri ruci. Najčešće su to uvijek djela negdje ili kod kuće i tako kuhinja i gdje je zapravo to oružje najdostupnije. Što ti kažeš, Drele, na ove stvari? Pa sjekira je najčešća kod nas u Zagorju. Često se koristi takozvana baltica. Ona je sjekirica kratkog drška. Tako da se čovjek ne uznoji jako, jer ovako imaš uz dugačkom, onda to treba mahati jako. Vrlo je praktična i može se za časom sve napraviti s njom. I riješen je problem. Da, koristi se inače za rješavanje imovinsko-pravnih sporova u Zagorju, ali evo, nažalost, ponekad i ovako okrutne svrhe. Kad je ljubomora u pitanju. Da, iako bih želio samo napomenuti da se odmah ne bi svi ovdje i oni koji će nas gledati počeli razmišljati da to najčešće muž ubije ženu, jer ima i slučajeva da žena ubije muža. I koliko je takvih slučajeva? To sam htjela reći da je oko 95% počinitelja bilo muškoga roda. Dakle, ne može se reći da su sada žene manje ljubomorne, ali pokazalo se da su muškarci opasniji u takvim slučajevima. Vidiš, Drele? Jesu, pa jesu, ali ne treba ni žene podcjenjivati. Ja mislim da su žene više jake na ovim verbalnim sposobnostima. Pa vjerojatno vikati. I žene duže žive i možda je evo to i na neki način pokušaj da se neka prirodna ravnoteža ipak postigne. Sa sjekirom. Pa stvarno mislim. Imamo tu i psihijatricu i psihologinju. Molim te da se javiš njima na razgovor. Odmah poslije emisije. Majo, kome je teže u vezi kad je jedan od partnera jako ljubomoran? Onom koji je ljubomoran ili onaj koji tu ljubomoru trpi? Kad se zapravo radi o tako ekstremnoj ljubomori, onda pate možda i podjednako i jedan i drugi. Ljubomorna osoba zato što se našla u takvoj situaciji ili je stvorila takvu situaciju, a onaj drugi partner je zapravo njegova žrtva, jer se vrlo često radi o neosnovanim optužbama koje je nemoguće dokazati da nema nekakvog preljuba ili nekakvih potreba za trećom osobom. Što se događa u glavi onog koji je ljubomoran? Šta on razmišlja? Na koji način razmišlja? Kako to da bez objektivnog nekog pokazatelja na šta može biti zaista ljubomoran, kao što je u ovom primjeru bilo da neko gleda Drele u suprugu na jedan drugi način, šta njemu bude u mislima? Čime se njegove misli vode? Pa takva ekstremna patološka ljubomora može biti stvar projekcije, zapravo nekakvih vlastitih nepriznatih poriva za preljubom. Može biti projekcija vlastitih potreba za tom trećom osobom, zapravo nekakve skrivene i homoseksualne sklonosti. Mislim, mogu ja i otići, mislim. Okej. A dobro, sad je 21. stoljeće, to je normalno, u redu. Dakle, različiti motivi postoje. Objasnite nam to da ljudi koji žive s ljubomornim osobama, da shvate kako te ljubomorne osobe funkcioniraju. Da, pa dosta je teško shvatiti tu logiku, ali radi se o tome da zapravo ta osoba je toliko nesigurna u sebe da zamišlja što bi joj se sve moglo desiti u životu, odnosno toliko se boji da ostane sama, napuštena, što onda i apsurd, radi sve da bi zaista i ostala sama i napuštena, da potvrdi negdje tu svoju bojazan. Jeste li imali prilikom obiteljskog savjetovanja bračne partnere koji su imali glavni problem ljubomoru? Kad se radi o tako ekstremnoj ljubomori, takvi se ljudi ne javljaju u savjetovalište.
Ali ona koja nije baš minorna, nego je negdje onog intenziteta da zapravo sve ukućane to jako, jako smeta. Da, dosta često se javljaju parovi kod kojih je ljubomora dominantan problem. Javljaju se bilo da se nalaze u nekakvoj krizi ili su već odlučili razvesti pa žele pomoć u tome kako se što kvalitetnije razvesti. Kako se osjeća taj drugi koji je žrtva ljubomore, da tako nazovem? Kao i svaka žrtva. Osjeća se zapravo nemoćan, jer ne može nikako dokazati da zapravo nema razloga za ljubomoru, ako je to tako. Ali vrlo često u toj dinamici odnosa zapravo sudjeluju oba partnera. Često zapravo nema tu dovoljno pažnje od strane jednog partnera, pa onda onaj drugi to primjećuje i buni se. I traži ono što smatra da mu pripada ili da mu treba. I na taj način to pokazuje. Lana, kako je to u vašoj praksi? Što ste vi vidjeli sa strane žrtve i sa strane ljubomorne osobe? Pa dakle, mislim, jednom i drugom je poprilično teško. Mislim, to je zapravo patnja sa obje strane. Ova ljubomorna osoba nastoji posesivno kontrolirati, onako više egoistično se postavlja prema ovoj drugoj strani. Pokušavaju kontrolirati. Znači, gleda se tu zapravo i promjena parfema i broj seksualnih odnosa ili bilo kako ako neko kasni. Mislim, to su silna provjeravanja. Dakle, ova druga osoba doživljava da je kontrolirana, nema slobode, ne može, mislim, već je umorna od dokazivanja svoje ljubavi. Tako da često ova druga osoba zapada u neka anksiozna i depresivna stanja. Često su mi se takve neke žene znale javiti zapravo i u strahu, jer se boje da će zapravo pomalo kako to prerasta ovu normalnu granicu, dolazi do nasilja, jel? Kako psihičkog, tako i fizičkog. Počinju prijetnje i koje zapravo na kraju krajeva se mogu i obistiniti. I sada bi zapravo trebalo raditi partnerski, znači otvoriti komunikaciju. Među njima zapravo trebali bi oboje doći potražiti psihološko ili psihijatrijsko savjetovanje. Ako je to zaista uzelo ozbiljnije razmjere, mi se treba provoditi, dakle, partnersku terapiju, psihoterapiju. Može se raditi sa kognitivno-behavioralnom terapijom gdje se mijenjaju, dakle, ta kriva vjerovanja, traži se uzrok nesigurnosti toga partnera i mijenja se, znači, nastoji se omogućiti ovom ljubomornom da nauči kontrolirati te svoje emocije i ponašanja. E sad, ako je došlo do razvoja psihotične ljubomore, tada se svakako daju lijekovi, antipsihotici, što je vrlo važno. Što je zadnji korak, ja mislim, doći uopće u posjet psihijatru, da bi uopće ustanovio neko da ima neki poremećaj. Da, ljudi se javljaju kada više ne mogu izdržati, ali trebalo bi se možda i puno ranije javljati. Dakle, mi se treba raditi... Znači, vi savjetujete onima koji doma imaju osobu koja je strahovito ljubomorna, zbog koje brak ili veza propada i zbog koje zapadaju u jedna anksiozna i depresivna stanja, da vam se jave? Svakako da. Ili psihologu ili psihijatru, da ih se nauči kako unaprijediti taj odnos i zapravo spasiti ga. Jer vrlo često upravo posljedično svega toga, mislim, dolazi do raskida jer se više povjerenje ne može uspostaviti. A i ova druga koja je bila maltretirana osoba teško može ponovo biti onako kakva je bila prije, mislim. Drele, čime sve žena u ovom slučaju, ako smo rekli da 95% muškaraca učinilo ubojstvo ili pokušaj ubojstva kao glavni motiv su imali ljubomoru, čime sve žena može izazvati kod muškarca taj osjećaj ljubomora? Možete iz svog iskustva ili iz iskustva svojih prijatelja? Ja osobno nemam neka vlastita iskustva, budući da sam na nekakvoj toj skali ljubomore poprilično nisko. Nisam baš intenzivno ljubomoran. Evo, imam jednog dragog prijatelja, često se družimo, koji recimo, naše ženice često znaju reći, mi se kao stalno nalazimo, zašto se mi ne bi našle? I onda on veli, ne možete se naći, žena nema šta vani raditi sama. Recimo, znači on smatra da ona nema, dakle, što raditi vani sama u kafiću i tak, da ona samim tim već izaziva nekakvoga vraga, čim sama hoda po birtijama. Znači, on njoj u principu ne vjeruje. Ja smatram da se tu radi o jednom velikom nedostatku povjerenja, da se ljudi ne vjeruju svojim partnerima.
Je li to povjerenje, je li to nepovjerenje u te osobe ili je to jedno generalno nepovjerenje? To me zanima. Znači, kad bi neka druga osoba bila na mjestu nečije supruge, jel bi se taj isto ponašao prema toj drugoj osobi ili drugačije? Maju? Ne mora biti. Mislim, izbor partnera naravno da se bazira i na nekakvim podsvjesnoj dinamici zapravo patologije. Tako da se zapravo partneri i biraju po tom nekakvom svom problemu i onda u drugom nalaze dopunu. Ali ne znači da osoba nije u stanju i tokom života mijenjati se, raditi na sebi, pa onda u nekoj fazi života možda odabrati partnera s kojim neće imati takvu dinamiku, nego kvalitetniju. Što iz vaše prakse se pokazalo kod žena konkretno da su one svojim ponašanjem poticali ljubomoru kod muškaraca? Možete li navesti neke primjere? Takvih namjernih poticaja možda se... Mislim, možda i nesvjesno. Neko sad očijuka s nekim drugim, svak voli da ga neko drugi pogleda prije kasno, pogotovo nakon 10 godina braka. Mislim, da ti sad neko uputi neki kompliment. Možda to već može biti okidač ili ti ga trigger. Jedan moj prijatelj je ženu svako jutro kad se probudilo u krevetu s nogom u rito padao. Preventivno. Da, ne, iz ljubavi. I jedno jutro je to zaboravio i ona se počela plakati i rekla mu, ti mene više ne voliš. Da. To se ti sad šališ. Ne, ozbiljno. Ćemo prijaviti ovog prijatelja. Ne jako, nego ono malo, iz ljubavi. Znači, to je zaboravio. Da. I onda je zaboravio i ona je postala sumnjičava. Izgleda da ima drugu. Da, neke žene smatraju da ih partner ne voli ako nije barem malo ljubomoran. Pa to je ono Tako često postoje zapravo igre među partnerima koje mogu na kraju krajeva biti opasne, jer da upravo ovo s koketiranjem, zavođenjem, izazivanjem ljubomore. Jeste li imali vi toga u svojoj praksi da je upravo to bio razlog? Znači, ništa konkretno, nije sad bilo direktnog preljuba da je neko našao svoju ženu u krevetu, nego samo ovo po ulici, dobar dan susjed, malo trep. Da, nisam imala ove slučajeve gdje su se zapravo došli žaliti što ne mogu više živjeti sa ljubomorom, ali nije bila namjerno izazivana. Lana, koji su to znakovi kod ljubomore koje možemo prepoznati na vrijeme kako bi mogli ispriječiti? Pa to je zapravo kriza koja dugo traje i koja prerasta moguće u ovo što je zapravo opasno, to je nasilje. Znači ovaj ljubomorni partner može početi iskazivati agresivno ponašanje. Prijeteći, a zapravo i mislim jednostavno više izgubi kontrolu svaku i mislim može napasti svoju partnericu bilo sa nekakvim oružjem ili sa rukama ili dolazi uglavnom do nasilja. U svakom slučaju i prije tog konkretnog nasilja, ako situacija eskalira, što mislim svaka osoba može prepoznati, treba potražiti pomoć. A kako je kad se radi o nekim emocionalnim ucjenama? To je ipak malo perfidniji način. Tu baš ne možemo odmah prepoznati. Jer kad dobiš šamar, onda znaš šta si dobio, pa u skladu s tim možeš i djelovati. Pa u svakom slučaju, mislim, kod tih žrtvi javljaju se osjećaji straha, anksioznosti, depresije, što zapravo onemogućava normalno funkcioniranje kako obiteljsko, tako recimo na poslu, među partnerima, što opet može biti uzrok da se osoba želi javiti psihijatru da joj pomogne. Što treba učiniti da bi uopće čovjek spriječio da dođe do tog dna? Kako se ne uplest u jednu mrežu svega toga? Da, zapravo na vrijeme reagirati kada se primijeti da je ta ljubomora više problem tog ljubomornog partnera nego nekakvih stvarnih opasnosti u vezi. I tada potražiti pomoć, jer može biti zaista kasno, obzirom da na jednoj racionalnoj razini žrtva je u stanju ignorirati te neke optužbe, ucjene, proganjanja i slično, omalovažavanja, ali na podsvjesnoj razini emocionalnoj se zapravo razvija osjećaj krivnje i bespomoćnosti. Tako da žrtva treba jako puno poticaja, pomoći da bi se uspjela izvući iz takvog jednog patološkog odnosa. Što žrtva treba učiniti ukoliko dođe doma s posla 5 minuta kasnije nego što inače običava dolaziti, pa svaki dan uvijek isto pitanje: gdje si do sad, mogla si ranije doći kući,
s kim si bila i tako opetovana pitanja u krug svaki dan. Jel treba na to žrtva odgovarati, na koji način treba odgovoriti ili zanemarivati? Odgovoriti ako zapravo osoba misli da se iza toga krije stvarni interes, da partnera njenog interesira što je ona radila, gdje je bila. Ne treba tajiti neke stvari jer to još raspiruje ljubomoru, ali ne treba se niti pretjerano opravdavati jer zapravo to je negdje još i dokaz ljubomornoj osobi da tu nešto ima. Žena pita, di sad bio, treba si doći s televizije doma, sad ti se još zadržati 3 sata. Ne, neću, idem ravno doma ja sad. Ne idem, ja sad s mojom ženom nema šale. Ne idem ravno kući sad. Ja imam jedno malo problema kad se zadržim sa mojim prijateljima u kraćem prijateljskom razgovoru. Mi često znamo sjesti pa debatiramo o raznim temama, agresija u Iraku, naftna kriza, globalno zatopljenje i tako. I onda mi znamo to po cijelu noć do 3-4 ujutro tako razgovarati. I onda mi je teško kad me žena pita gdje si, jer se jako prvo skoro i ne sjećam pola toga gdje sam sve bio, pa i ne mogu precizno sve navesti. Ah, volio bi, ja bih želio njoj reći istinu. I onda povremeno, dakle, nalazi se tu neke problematične situacije gdje ja velim da smo bili kod Štefa, onda smo išli kod Iveka, a zaboravim da smo među vremenu, recimo, bili kod Jankića, znaš. Ali moja žena to jako dobro trpi i nekako ona, upravo kako ste vi rekli, Majo, ona baš onak samo veli, no dobro, niti me previše napada, niti se previše pravi ravnodušna, nekak na pola. Tuče me, srećom ne prejako. U bubrezima uglavnom. Malo, da politici uglavnom. A reci, ima tvojih prijatelja ili prijateljica koji muče takva pitanja svaki dan? Ima. Da se neko boji, joj, moram ići doma, sad ću morat polagati račune. Ima, evo recimo moj prijatelj Slavko, on je radil nekada na željeznici, on kad je išao na posao, onda je on on je ženu za šparhet sa lancem zavezao. I onda je on imao stvarno brige oko toga, jer je on morao točno precizno određeno doba dana ići doma da on ju odveže, da, znaš. Stvarno on se u toj vezi se dosta angažira. Bože, gledatelji će pomisliti da je ovo sve normalno. Misliš ti da nema ljudi koji to upravo rade? Bojim se da ima, pa sve pričaš s čim se ti sad zezaš. Pa valjda nije, ne mre niko to tako s lancem, nije lijepo. Bilo je jedno, pod navodnicima, zanimljivo ubojstvo u Americi, gdje nije bila samo ljubomora, nego i zavist jednoga. Znači, supružnici su bili kolege medicinari i ona bila puno uspješnija u poslu od njega. I on je tako to patio i, mislim, bio ljubomoran i zavidan da je na kraju ubio nju i onda djecu i sebe, upravo iz zavisti i ljubomore. Zato što je žena bila uspješnija od njega. Što bi vi savjetovali žrtvama, odnosno neko ko ne zna da je žrtva, ali zapravo je žrtva? Kako da se ponašaju? Pa evo, mislim, vrlo je važno informirati javnost, raditi zapravo na prevenciji. Tako da neki ljudi, mislim, mogu to prepoznati i na vrijeme, mislim, predložiti partneru da se jave, ako sami ne mogu riješiti, da se jave za pomoć. U svakom slučaju, veza je kvalitetnija bez ljubomore, kako je rekao zeleno oko, čudovište, Šekspir. Da. Koliko puta žena treba čut i odgovoriti jedno te isto pitanje? Koliko dana, recimo, za redom, a onda kad dolazi taj dan da jednostavno prestane odgovarati na ista pitanja, tipa gdje si bila, kad si se vratila i s kim si bila? Da, moglo bi to i prije nego što to ljudi urade. Na primjer, postoji čak jedna tehnika koja se zove timetable tehnika. Uglavnom da partneri si dozvole možda da pričaju o takvim stvarima samo u jednom dijelu dana, na primjer, da mogu pričati o ljubomori. A znači uopće u drugim dijelovima dana ne smiju doticati tu temu. Je li u redu reći svom partneru ja osjećam ljubomoru i to što ti radiš me čini ljubomornim? Da, to je jedna iskrena komunikacija. Kako će partner na to reagirati, to je već njegova stvar. Ali važno je biti iskren, reći što osjećam, što očekujem, koji su mi strahovi i sl. Ali od ovog drugog partnera je važno pak da mi to zovemo aktivno slušanje. Da kad čuje zapravo takav jedan ljubomorni ispad,
da ne odgovara na taj sadržaj, nego da ide na jednu meta razinu i zapravo da pokuša pogoditi šta je time htio partner reći. Šta je u pozadini Dakle, toga? ukazati na tu jednu ili nesigurnost ili što već. Znači kad partner kaže ko zna di si bila, sigurno si bila tamo s nekim s posla. Šta treba žena odgovoriti na to? Na primjer? Da, teško ti je što ja nakon ili za vrijeme posla komuniciram sa mojim kolegama. To te pogađa. Kako lijepo sebi ovo trebali naučiti svi skupa, onda bi bilo puno lakše živjeti i kad bi komunicirali više, onda bi bilo i manje problema i manje ovakvih slučajeva. U svakom slučaju komunikacija i povjerenje je najvažnije. Znači komunikacija i povjerenje. I tajming. Nije baš komunikacija za vrijeme utakmice, recimo, onda je teško malo komunicirati. Jadni vi s tim utakmicama. Hvala vam lijepo što ste bili moji gosti. Super. Ljubomora nije ljubav. Ona je prije svega nedostatak povjerenja u sebe i u partnera. Osjećate li ljubomoru, nemojte tražiti partnerove pogreške i zagledati svaki njegov ili njezin krivi korak, već radije zagledajte u sebe.